استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر نمی هجال هر دری دم باش هذا ما پیشکش کرنا بلتنا دم جمیر یکا فرمو گرنگترین سرنوچه رخصنا داعش یا تروریست چکدارین قصده بشوی کی هووانا لده رازوره کشتن برانبری ویجی بریا دمک پیده در دورا 129 تروریستین داعش زندان خواست سر بس بردان اندامکی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه جوینا اسیتانا به ده وکی جوینن بره باو تو جوازی جدابون ناورا واندا دینبه لقامش لو بارانه که بهز باری و گلک جاده و کولان تفگره هاتونو چونه لوان تا دمک راوستیا دنباش اندامکی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه جوینا اسیتانایا به ده وکی جوینن بره باو تو جوازی جدابون ناورا واندا دیتونبه اندامکی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه جوینا اسیتانایا به ده وکی جوینن بره با و تو جوازی و جدابون دناورا واندا دیتونبه عبدالرحمن عبطان اندامی کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د دوانکه ده جمال پرا پدکسی را گوت د نرینا ویده جوینن کنگرین اسیتانا و سوچیه بتنه شانونش بو بریو برنا کریزا سوریه نمونه اوه که امریکا دوان جوینان ده بشداری ناکا لورا جوینا اسیتانا یا به دیوکی جوینن بره با تو جوازی و جدابون نوبرا وان ده دیتو نبه عبطان سر بارکر گوت چارا سرکرنا کریزا سوریه به بشداری امریکا و روسیه و رکفتنه که نوبرا وان ده دروست نبه و دیاره امریکا و ولاتین پیوندیدار به کریزا سوریه نجدینه د چاره سرکرنا کریزا سوریه ده لګوري بریاره انجمن اولهی یا نافدولتی 2254 عبدالرحمن عبطان اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داویا لیدوانا خوده گوت کو چاره سرکرنا کریزا سوریه د دسپیکا سالا نو یا 2019 ده دسپیکا د دسپیکه ده د آماده کاریج بو دستور سوریه یا نو باری کرنا امریکا و روسیا وره کرن وره کفتنه لسر چاوانیا آوا کرنا حکومتا که وگوهز تا سالا 2021 پشتره دهل بجارتنین پارلمان و سروکاتیا سوریه دبن سرپرشتیا نتوینیه گرتی ببشداریا همی پیک هاتین سوریه لهندرو دروی سوریه ورن انجام دان. هر سه ولاتین گرانتور کو هر یک جه روسیا، ترکیه و ایران خود گره دخوازن کو چاره سرکرنا کریزا سوریه دبن سیوانا وانده به. جالیا گیدن و اپوزیسیونا سوریه دخوازه کو چاره سرکرنا کریزا سوریه دبن سیوانا نتوینیه گرتی و جواکا نافدولتی ده به. رخصنا داعش یا تروریست چکدارین قصده بشوی کی هوانا لدیرا زوره کشتن کو بریا دمکه پیده در دورا 129 تروریستین داعش جزندانین خوا سربس بردابون. سوری اشکره کر کو کارج بو ساز کرنا اوفیسه کا تایبت بو روان کرنو شوپاندنا تفگرو کریارن ایرانه بو پروسه ابدا لقامش لو بارانك بهز باريو گلک جاده و کولان تفگر هاتونو چونه لوان تا دمکی راوستیا جبر بارینا باران دو ایواری لی گلک تاخو دورین باجار قامش لو وکو کرت ویدیوی وین هاتنا بلاف گرن لتاخین جمعای قناة سویس عن تری جرنک قدور بک تاخا وسطا و هلیلی و کرنش اوا باران ده جاده انده کومبو شاپن باران دروس بون ده انجام ده تفگر چونو هاتنه لپیش اوتومبیلان تا دمکی راوستیا شوپینرین میهجا و کند بینن افدیمن دو ایوارینا لباجار قامشلو بارانک بهز هاتبو ناجل سر اکرانن ریباز تن بلاف کرن دسته دانوستاندنین سوریه اشکره کر کو کارج بو ساز کرنا اوفیسا کا تایبت به روان کرنو شوپاندنا تفگرو کریارن ایرانی بو پروسه داوی کرنا هبونا ایرانی سوریه تکرن دروژن بنده دی جوینا اسیتانا دست پی بکو او بهوینا کو همی کلمن لپیش آوا کرنا کمیته دستوری ورن هلانی دسته دانوستاندنین سوری اشکره کر
کو کارج بۆ سازکردنا ئۆفیسەکە تایبەت بۆ ڕەوانکردن و شۆپاندنا تەفگەر و کریارên ئیرانê بۆ پرۆسەیە بداویکردنا هەبوونا ئیرانê li Sûriyê têkirin. Dirojên bên de dê civîna asîtana dest pê bike. Ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî. Di civîneke xwe ya asayî de Desteya Danûstandinên Sûriyê eşkere kir ku hin hewl û kar ji bo sazkirina ofîseka taybet bi rewankirin û bilgekirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê beşdariyê di danîna bîr û baweriyan de alavên guncaw bo proseya bidawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê têkirin. Amaje kir ku hinha hejmareka mezin ji herasa Sewriya Îranê û Hezbollaha Lubnanî û hin milîsên din jî bi şêweyekî ber ya niha nehatine kirin li başûrî Sûriyê tê leşkerkirin. Dr. Nasir el-Harîrî di kongreyekî rojnamevanî de ku roja şemiyê li Riyada paytexta Erebistana Siûdiyê encam da ragihandî. Hebûna Îranê li Sûriye û bi taybet li başûrî Sûriyê wek yekem car bi wî şêweyî hejmara gelek tê diyarkirin. Îran di dema borî de gelek bingew baregehên leşkerî û navend û binkeyên rahînanan ji bilî wan jî ava kirina. El-Harîrî serbar kir ku li ser piranyarê bendên rejimê li başûrî Sûriyê çekdarên Hezbollaha Lubnanî û milîsên ser bi heresa Sewriya Îranî ve belav kirîne. Lê cilûbergên xwe û nasnameyên xwe biyên Sûrî guhertine dakûneyên naskirin. El-Harîrî got jî ku Îran dizane ku di demeke nêzik de dê ji Sûriyê were derxistin. Lewra bi parayên gelek ciwanan li Sûriyê dikire û hişûra amanên wan dişûj bo bercewandiyên xwe li Sûriyê piştî ku ji derkeve dixwaza wan ciwanan wek şanên razayî bikarbîne. Herwiha El-Harîrî tekez kir ku niha pîlaneke herêmî û zêdekirina fişara navdewletî ji bo rûbirûbûna Îranê û danîna sînorekî ji bin pêkirinên wê re têkirin. Derbarê Komîteya Destûrî Serokê Desteya Danûstandinên Opozisyona Sûriyê Nasir el-Harîrî got ku tevî ku rejima Esed keleman li pêş dilarxistina civîna Komîteya Destûrî datîne lê em tekez dikin ku divê di zûtirîn dem de ew civîn dest pê bike û dibin sîbera navdewletî de be. Divê netewên yekgirtî jî û civaka navdewletî gavên bilez bavêjin dakûgirnedin ji danûstandinan ji bo destpêkirina zincîra yekem ya girêdayî qonaxa veguhestinê dest pê bike. Diriya alavên bê alî de avakirina desteya desthilatdariya veguhestinê dest pê bikin. Di dawiyê de El-Harîrî serbar kir ku di rojên bên de civîna asîtana dê dest pê bike û ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî û beşê sisiyan jî yê ku ji netewên yekgirtî re pêşkêşkirina navê wî bişîmaye bi alîkariya hemî aliyan li gorî yasayên navdewletî nav werin pêşkêşkirin komîte ava bibe. Li hola konferansan ya li kampa Domîzya Penaberên Rojavayê Kurdistanê rêxistina herîkar ahingek bi helkefta roja nehiştina tundutujiyê dijî jinê li cîhanê ku ew helkef duh roja yekşemê bû li darxist. Hejmarek gotin bi vê bûneyê hatin pêşkêşkirin. Avro ku 25 همه جانه و کو سوزان خان جیگوتیش سالانوایی که وارد دست بگیره همتا خواهن کردستانی جیا پشتوانی ها بجینا رکلو UNHCR و UNFPA بله شوپینرên me hêja we ku dibînin ev dîmen yê roja cîhanî ya nehiştina tundutujiyê dijî jinê ye ku li hola konferansan ya li kampa Domîz hat bû darxistin. Ev dîmen taybetin bi Rêbaz wekû hûn dibînin şopînerên me hêja berî ku Bûltena dem ji mêr yek bi dawî bînin dubara me NûÇEYên bêne bîrawa. Rêxistina Daişê ya terorîst çekdarên Qesedê bi şêweyekî hovana li dêra zorê kuştin beramberî wê yekê jî beriya demekê pêdê derdora 129 ji terorîstên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Endamekî Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dibêje civîna asîtana abê dê wekî civînên berê be û tu cêwazî û cudabûn navbera wan de dê nebe. Lê Qamişlo baraneke bi hêzbarî û gelek cada û kolan
تفگەرە هاتن و چونێل وان تا دەمەکێ ڕاوەستیە بولتەنە دەمژمێر یەک بداوی هات تا بولتەنەکە دی و دمێن خۆشیێدە